watu kufuanzani kaoga mdugawe matangazo ya Daula Tropic FM la station du soleil nto sana salamu do zahanyu zirehema za Mwenyezi Mungu nazimendeleeni oskwalewa inu 2000 tarehe 20 no mwija mongomiraru no mwija ya ut mwazizili na 20 na nsanu si umabia kakozi jo ujaz jo kasirini kozi jo tsata studio kadhahir eze mikro za Tropic FM gazi pepe yao unu inate de la République ya singani borso hanzarambe mani maini asihazi hauhusi shiwari hauhadile lazima mikenize haki za kibinadamu ni waangalizi watukufu yondana na mingoni ma watukufu mtukufu Dr. kangu jo jitekeleza banu le zina la heli kao ya liyo emakati rijao cha do huone saka mingoni ma wana wa Komor wahusu ya siasa jimla nana wana wahe hambu ya hatu yinu ikawa waufikirilia Komor hawinji hamahaba na raha abanga wananyasi wahe sitinku ya habari za Komor Komor Information Libre de Komor gari amini ukanga sina dakika za huwa zabanu ngasina madambili usoni mwa mtukufu ikawa habari ya mwana nyasi mingoni mwa notable ya henti ya Komor ngamumjuao veripia ikawa hamrawa watukufu wanu wapo harumale jiji kula mjaizi harume hambu kapitali zenku ani mingoni maze kapitali za hambu kadru mzima wa he parti ya Ahmedu Abdallah Muhammad Sambir ambao jua Dr. Rasala Makomori wa huishie ngeri njar mpango watu uji vumbuwe namna ikao do akansi harumainti wanama na wanashi wangu na mazuki wangu na mabeni hangu na wanasho hangu na wazaza hangu simlauliani hezi tunsa za Kiislamu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kumsalam garadi suna sina Dr. Dobi Dr. Nasif Ben Mohamed membre parmi ma membre he parti jua hunu Komor. Marhaba menji hasa atikeleza wajib Dr. gasina takriban maha ambesera 2019 yude madandani ritende zao de tournante mabadilu ya sharia hisho sionesa ukaya haini maana wahishaisiwa ujuruma mahakumu baadhi wa gele baadhi wa ridhi baadhi wa mbatijao baadhi amma makatiano usukani ngona shaisiwa shangazi jaminu yamhu wa daula fakhamat rais colonel Azal Asman mbungono hamangabo mnahidza ka wakati mwinji ituru ngendo ya honde na shaisiwa shanzwani mbungono hamangabo mnahidza nukta za hao ze fikra za hao ujo woni sawa Komori namnaje malikeli wazoni sabo tournantinu jaha referendum tinde tournante tour ya 10 ans ni tournante karango hale ija referendum afanywa 2018 hano referendum hiyo ikautoa ila manda ya Mahamid Sanu kwenda mahakume haini siwa jefani wangabo wangu wakawoni sakaya tourna hoto manda Mahamid Sanu da mahakume yo minji wala yo mihindi donc ze mashindano ya kamenji sa ifanishiha ngabo wahanza ngabo watuhaza sofanishia ifanishia mungu mino usiku 2018 aneshe leo rikar mwabunjili yo nsujini la use referendum ino homo ino de l'opposition ba SG Barouani secrétaire général wa parti jua ulo abaha haoni saba kabano zero uliwaru masharia shinu side mahakume o zero ulio dukaya eke sharia shinu atashifanywa ba jo shifanya kwa nao shida wa shistehi wao ewa aparozoni sa 2018 mbunjo la kansujini ka wao kwa nao shida hata stehi wa Johanzi saminti ho Barouani aliyo manti ho Barouani aliyo pour le moment habaha anamini kazali de stehi sharia ya shie 2029 hamade kedi hamba wa amin
ani amini jusqu'au siku ya tujozifanya le mjomba la baruani hakana haki. Bona naam usiku hatujisteshi la sharia ya shikreye mwinyi ndailamba te inusiri ya sonyo heze mezuri za mwanadamu ya tuesteshi la sharia fanya abunu njuma lika barua hakana baruani hakana ko siku ila 2018 ambaye azalika na ushiste ça pour le moment anyamini kazali ngushiste anjono un exemple ni amini ya tongani amini juzi mwana nyasi si wasaya mwana show wasaya umuhuo wasaya mwana ho wasaya bwana mtukufu SG Fatihu hakana ufanya interview Fatihu hakclear haunisakaya mimi Fatihu sinaudo kwa kandida nzuani bainu turu ya nzuani wala Fatihu katika vumba Fatihu mwili akavumbua jasi wangazija mabeni hahe wa mabende hahe wangazija na wangazija wa Mali akavumbua d'une façon générale ka rema beni hahe rwanashe wahe wangazija hawa Mali kwa na udoka makandida okay turunu yanzwani 2029 naam donc abwanza ni ke hiyo ngeni permete u vionekaya azali sikuvanu Fatihu tulokaye mwana azaloni azali ba e posto alonio yena posto kwa kidhamana ya hensi abombu dhamana hamadu le secteur général du gouvernement ko itilwa vungu hama primature kelilio ewa so ngono gena ma conseiller gena chema gena conseiller gena conseiller donc hama primature nsomi ni ka turenga micro yo ça même pas fait 3 mois wala mwana sifati ya rongo bekaya mimi eturuni tunadoka kandida baina turu yanzuani autani uzise suala docteur Mohamed Kawe makatiano go nisondo tishara ai ya wanrikangwa heshimue daula ikao walio karibu nezi hezi ujua mraji nika picha la hahe dans sa tête au ni saukaya kangaranzao ani kai daula nganzao hawe parti serse nganzao wajo ujua hura kwa dito a réduire sharia mimi ngamambo banu mimi yodo konga mjibu mimi ndu ni sisindimia madeli ambao daula kwa tina kwa na hufanya zinongo hizo wala mrati junu senjizi dakabati ukaya wakati ya constitution yinu ijoenda ya minye usalama wa hensi hauba kwa dito ya hutowa nukta ili amani kenti harumanti yomba benga mambo mimi personnellement amamuka daula kwa na hufanya mruna jinike nzia hata colonel Azarasumani hamba 2029 ngenda onzuani hafikirindo hafikiri na yede yafanya ahimiliwa avec un référendum abanga nyoru kaoganyi karibu masterei aminika yejohisa ngamru nyuzisi yo hisa yo skandal lekeze ni lekeze bana be dans sa tête parce que mrujojeleza ule arme parti serse ambakana ngabajoko tujwa ndongo zondabu kwa na ufanya kwa na uzifanya kwa tina bobira mrungo no manga bondo lo karibu ni mwa daula bana docteur kwezi mtukufu mfanya siasa wajohanza hama yezi ile ngewalezao eba kwa tuta wasinde makalima ya utawafanyie ani wana amizona kanzani mwananyasi wa hesi tinkuyu ama Ali Abdul Mkuba wa Facebook FM kago jiondo Marseille to sana salam na partage ngarimbushuri yaone khairi mwanama Fahardini kao Bakar ngojiondo Marseille nyi udunge matangazo mwoyo ba mjiondo Marseille na partage mrungu ono docteur yewa wala kusasuala sababu soko biunja na mahadisi wa
donc swala kelo kawaonisha huonisha kaya ngabo wana wandu wa sese kelo se swala de namna yo ile jezembabi bende seudinja na ngabo wa mndu wandu wa siasa wa parti walio arume ezi waonisha ka ekangwa nzao daula hare kange yanzao ngejo ubadili e constitution shade kangwa nzao ani hama ba ni bonlo harma ufoma mji sambanga manzo ni changer nukta hunu mjini foma mji mbali daula mbali sijua mvu abo haba abo jani reconciliation banu quartier harma ngo zamvu na sarma ngo za raisonnement c'est quand vous et mwenyevu mnyezi Mungu ba ndio mwenyevu sanga sarma raisonnement ya daula inde daula hatusonsipia haini mngena haki ya kipresida ni mngena haki ya reve ni mngena haki ya toka hizo fikira tukaonti parce que na komori sonsipia jabo ko mimi nsaba ba ngamo Mwenyezi Mungu ni ke harma charge ya communication ya betsalame kamgwa benze donc avant la nuit sur une de swala mimi ivinillah le maire n'a orienté débat abo débat nguni poser swala dun jamari abo tushinda naji narendele kwezi naji organize naji bala maswala ya hapa armo ukoniso pande wa wandu wa CRC bano ngasi wara nam ngasi wara bano warizanto example mena banga bandu warudunga wala niveau wala wenchi bam zahaju ngaba wala niveau zahambwani anto example ko ni mndungu joelewa ila niveau ya hahe bai swara rubano nam ngasi wana wa mbaba mzima mzazi mzima yaude masoyo mara sina mnayo jao kwezi Arizaya harinka waratha waziunga sita hamwezi unga sita hizo ngaralekezo ka very piede mwana mhu haringezi lizahe hahuzu ubakisha zinga kama ulizozili uyahuzozili zahe warithi ubakisha zine de zabaki ezine zabaki hizo ngabwe zile za hangu mimi ngabwe zile za bayine kede tournante naam zinumanda bili bezunga zili we haruma zimanda bili za isanga zisa bacha zimanda bili za hangu neza ngabo woinge na droit ya jaswari fize bili za hatu katsi abo na kanzo na sudingi avant de CRC sabanu tournante ni kanzo odoivumbua bana bidwa itamuke wabenge continue njuani na mwali hai sababu umedi msaidie waziri nzamana hamba kanzu wala kwa tina ruhusa wala wakanti juzi ewa umadi msaidie banu na doringe zenjemeze mndu siko mahange njezao naam zimvunga zikuhao rente zindi mane shelo 2016 2015 msaida to diskuri ni pala mwana swa funga romo zemetia haoni saukaya ye mndu jota domo mgena dura kritike tournante sambu jota kango yiminyo ekawo mkensu no minyiwa zeka ekawo mwanadamu nafungwa ekamla pa rumeti saki na ukiri mbate shaka umkensunu umwendeleo tournante izo msaidi ndazoni sho wakati la karumo yezi ya ikililo bingarambo ze constant hajao ni satya na kina umkinisha mba rumezi ya isiwa ya kapresida yende anje candidature yanga zija mba rumanzua na jakai zazo ni la sambia roha yaji au hazo ni sapi ya fatahu ya razako hizo ni mandengo zenjema hizo baizo wakati ya kahamba naam hakauzeloni haba makalima kwa ni mwanadamu honoka kwa ni mwanadamu haki lelo nabo mukana wa darume turu yanzua na jaje kandida ngazije izo ngoza haki lelo yabo kana urunga zino jamba leo ninambaka na doringa na zenjema zino abalewo hanu na mikro banu ngabo zijoni shinda njema ngabo zijoni shindambi Samson na Zembi bahimi miezi za mshinda juzi zilambiza shinda mndu sima isilamu na mwado stirilana ewa chikandani msitiri ewa zila rezidazi bazila ngoza mshinda zama kalima ya dzuba au ayala kalima ya dzuba Samson milikaya ziongo yamba juzi 2016 ngwajela bahendo ngomramba ungaza ristozi kawo zilo yabo ajela kwa bazila sur le même sujet ne baribili ndo ele ukaya vanu kabati constitution bidongo ziantike kende duanada mwede soent ewa bakabla constitution za develop sharia kazi antika kaende haruma develop sawa kango na projet njema ya Hussein Sila
Naam. Sababu sharia unumwelewano ikaondoa namna fulani ngwendao abwe jote ngana initiative na mando bilioni ndese hauta ili kulersise le swala hauka ujibu lezima ha ngabo lezima e ujoni ka wasia hinri wandu kao ngwa haruma yezi no kansiziri ngwa ani mana bala ngabo wandu kokoja kaunda ka 2024 kujo huja 29 alors non 2024 rangu parce que moi heda ula mtukufu colonel Azal Asman havotewa 2016 haja 2019 hakata mandae hambaga ndao ili lekeze constitution yuri ngabo wandu wakanaona docteur Kashiri ngabo wandu wakanaona watoka ujwa ka 2024 ngujo huja tena barwa voti ani wandu kaugwa harme daula mawaziri madirekteri mapartisan ikawa hondwe mananti ba wakati 2024 ya haja waonompartilio ula azi wadisi nge wasu ndo wajo wanika wandu wao aminuka 2029 ngejo huja ne kaija ezinu kwa na wikanyo ngejo henda nzwani hinri wanizo bidi madamu ado hindi kabati nugo njema kabati nugo njema mwanadamu hautajiri mwanadamu hamaukina yivu yalla madamu bado kamkina yivu wanizo nugo pia zinu za Mwenyezi Mungu unaanza nasu azali haroha 2000 c'est pas combien 2006 afanya passation mwa diza Mwenyezi Mungu kanza mbegeza mbegeza abona kazo ni sema azali wa imwi bana ni mdu ajaba na tushanji mbabi abana ani hindi pia sambi hashanji henjeza mwa sasa umma hula bwa haja hashia na wandu njomba kasambi hashanji henjeza mwa Warumu pia umma hauja umma hayaonjeza utimu hashia harisaze vote azala shanje henjeza mahakume harimoze manda za uruma eni mana unzaka mamitsa ngo mishashi yefanu mahakume kabati serikali za mijijengo afanye makume ikaija ngebidi bahari spike zila ya hamba ya shepsi kwa mwanadamu de makalima abongo shele zizo wandu kawa mdungu makatiano kawatileweze ze ventilateur ne magara serikali walo nao ngabo jo ya ranti izo minto izo bidando elewe bukabane tournatino zinadiwa ongo tokanda wao antoni example waziri mzee wangu ni mstehu Humadi Msaidi katina turu atoi ruma echondi ya sambi nchokele malaka yana promo na sambi labeka katina turu ya tui ruma echondi ya nzua ukazala saa yabo anjonisa azali Msaidi arum kajaruma nazali arum ikililu kajaruma arum katuruma azali inu tena ngabwe turu hamwe turawe ya nzua ndio ya turuma ba mwende manalo na usiwa ntujwa uzamba ndo uzivuriza mbabi tionisa ka zeturu pia za javana hazikansi harumu la tournate au tourna tourne ne tournate badi anzuan harumu azali harumu kililu harumu azali donc ils sont quand même c'est divanu inu turu ya nzuani azali ye mwili haonisa hamboze kampani zake kama hakume 2029 ngelenjua eko wana wanzwani waluna wanai parti serse walio harume daula baadhi ya haweka wambo ka azali nendele ujwani ka waswa mara ya saya ujwani ka indi mana ijo mkini keze ngunga spaseo zeno ngunga zendao docteur jo mkini kenga bwana wanzwani waishi swa tukufu shanzwani nudepa kange dungo banu docteur wakubali ukaya imahakume mathalani yo entre parenthèses imahakume kao shaiswa shangazija shirumu minuhu ni mtukufu hoi na rendelee tena wanu amalekelo onisa amaleka wana wanzuani tosa baadhi aboka baadhi abudo wenji mavano wenji ndongo deside longo tasindo washashi abwesu ala utambe baadhi malabaka bati longo za ya 100% ito Mwenyezi Mungu wandu heshimwe daula banunge bilu kwanza ono wenji ngwanzao setamba baadhi yiketina hindi donc balenge bada hata mtafikira referendum msomba ikaye manazali msomba kama ujuitia uju amine referendum ba manditi babanu monsieur le journaliste tu veux développer sujet nam kunjoro masuja kusingizo mpe éparpillé nam e ko amzuani hamati mon exemple ba ne partage ka fanishia
et partager fanishia tibaki na minawe ke tuna tinunga zu abolisewa supozo ikahubidi sirabaki na minawe ratsuruma msera fe referendum za timunga zija saruma eka umwali na mzuani waelewana kwa tuita uwe le problem banso saka ture mamdumu ngarema kwa sharia ngebishite hilwa daula ke japaro hisa banu baki shabu mahajana baki projet woto rufanya nusu ujambo ajati mizenusu sakabati daula ya paro mndo paro shida ka prezata isize projet za daula pia ujo amini referendum banu kai jore sa haki ani myamuziso nongo tsorudile ngabe tsiurejeza digoni wewe hedi waona uenshiba bibi voti zinji 2019 24 miushia wakati nyo fa intervention ujo amini referendum ka izo referendum ya zaka ambwa kaya ekangu fanyo ngutsongo fanya le même méthode abo ngutsonda même résultat ewa cela veut dire ba ambushwa ko mori manzo ju eka bamzo fanya vote quelque chose ba kimba keza au président 2029 ça keza méthode zila na zila wizo abo kama bi vote njema ewa kusina uaminifu nsina uaminifu pour être clair parce que kena ku les méthodes zafanya 2018 zafanya 2019 la fanya 2024 et keza méthode ndizo kanga bidoka résultat zilo transparent ah oui abo zengo zotipi rangu cour constitutionnelle ya cour suprême rangu seni anga rujar masharia c'est sujet abo kutina uaminifu zengo zonti myamu vurizo ndombolo yondombolo sai banu bo kwezi docteur mtukufu ngabo na masajiri bone kazi jiri zivoti zibiri ndo zibiri nayi sai kazi zibiri zivalidewa ni mkomori abo ngamo obligé ndunge zili antake mkomori bengo kutuzi abin bari banga mshara arovia komori ewa ngamo mshara arovia komori azala votewa nayi kaja votewa ha votewa sai katange president ngam komori ekende president hangu lazima stay iyo ntina rongoza ushinda ni haraye shagojo koze roho homu ze imani za daraja ndapo ya mwade hanyo domu bayabu za swila mtu homu marhaba ko zijo huja zijo kasirini ko zijo chacha ya studio kadhahir je micro za Tropique FM gazi pepe au unuinate de la République ya Singani Borswanza rambe mani maini asihazi ya uhusi shwari ya uhadile lazima rimekenize haki za kibinadamu mlio Paris mlio Lyon mlio Manga mdunga imesiwe makatiano hata ajibe harumaze plateau za ile daula Tropique FM leta silale mfumbili tarehe mongomira runo mwija ya out ili ajaje amweze fikra za hahe docteur ikao mwishia nganja haruma efazi ya mwiso ikao efazio ngamwirajiso ba docteur amjobulia nafasi reconciliation ngazamba we makatiano wakomori ngwa manao au kwatsumana shatonga reconciliation hindi suala tsilo kwezi docteur tukufu lo suala ni pala mwana waliuzisa saa ndio ni buleni developer ndo vahuni kawastambo wakati resolvement ngazi tawao oui lazima chabangu la mndo ukale ni huzisa na masuala docteur tukufu ndeli donc hamwe reconciliation vanu en réalité wa komoro wenji kartumana ngaruno majilisini olangoroho hende hula oiha jahunu oi sha ngabona ngumali dweri wa hu daraza jurana sindu wa manao unumani suppose ka ekanga bomani nga suppose ka unumani avant reconciliation azali nenda suluni na jamfari la ka vice president wa naam ya suluni na shehani ya suluni na mngomri awide ila wandu wakabavuni anwa wandu na umani ba yao zantimisi abani anisuka ekaza ila suluni na jamfari vice president monti ancien vice president hasulina oi bagiri oi shabuhani mbili hajasulina umari mgomri na shehani ndarunne wakati hiyo ujosulina kilule kangwa mana sana wakati hiyo yasulune na rais Sambi radar wakati hiyo ngudela tsahe gouverneur Salami wa Suluhu banwamana mfukare yatsahe mwenye kangona umani wa Suluhu nane yatsahe Abdul Wahabi etc el bak de wandu wariruma
baheka wasuluhu maana ndo mfukondo vura nao abu ili wajari paresi wa Komori waamberi jeri mtahini soma ezatukiri ewa bangabo izakiri bakina kuri kaza luka bana ndo bakabata zakiri ngabo zakiri ngabo zasukiri donc sira mtawali yani emahabirain ikililu sambi kamsa msuluhu mwinyi baraka sedi swali Burhani Hamidu Abdul Wahhab Dhafir Bun wandu waruma ha mje mkensi msuluhu wani msamilane mje mripari wa Komori kabana baha rijwanza mrisami baswa Komori kartumana entre six ani na mrisami ni wa Komori de daula de tsausa udu wandu wa upia daula ngetausa kwa daula la ritawala kauriruma ngena zenje mangena zembi yebanu kuko jetausa mahana kudaruma donc réconciliation wisha wengono kagatina mane lazimi birende namna ino efikere hangu anfikere réconciliation azali kuna doni para ma réconciliation na unasambika mtu daula uliana ni maritawalia mjo sekreze daula azali kuna doni para ma réconciliation na buni na kililu kamtwelewana njambo ko twelewana sezo exemple ni sawa haumwini kuna doni para ma réconciliation na president Abdul Wahhab kamtwelewana iko ndo wanwa sawa mana bahi abo bahi bala bo réconciliation bana kanungo fa réconciliation bilondo je koze mana wa mana abokati wandu jo sulu hundu donc wanu wajobe noze kozi mana ndo waruma wajue pourquoi refaire réconciliation banga problème hindu aboka ba noze kozi ndio possible wakati huo bundu yandu wajue c'est réconciliation pour faire quoi na abo nyinyi mjoze sekreza daula mjoeza ezakirinza tukiri kamtonza muhadisi sanga mjo mrenge veripia granu tabena mu mtu haruma mu msise moroni réconciliation veripia katola tezambwa anto veripia manode mwana mara mwana ujabanga sina auto exemple mdu mdoja tuka sabongo lwe zambwao ngwelewa sa exemple nakawoni bala mtu exemple mwanzani wa mru ukokana ho auto ni mwana nyamru donc kata singe granu tablo ban simbalia nabanga ndo réconciliation sangu jola kanti sundaru bonjilo ni ula atakana ujoza roho hindi sekema dhomani ndo wakanti wanu waruma ze Burhani Hamidu ze Sambi ze Azali ze Mamadu ze Mwinyi ze Anisi ze Musa Twaibu ze Salami ze Elbaki wakanti wa hadisi waoneza kirneza tukiri wasamihilane wajue zenjema warenda nezembi wajue ujwambeka wa Komori ngabo za tukira mna kadha nefoti hatu kerise milane reconcilier c'est quand on fait réconciliation bano réconciliation ya yo atoma la on tovurana bo on tosudu emiji yo ketina ta promate mano tabengwa yifano hazi ketina ta mushaka chaka watu mana armazi siwa kabati abo c'est pas la peine réconciliation le wanjamna polémique mtiti na mlaje boko ti wono rais wa daula aka recevoir mano table entre guillemets ya baharo de mano table we Komori sati interview juana yala wangazi jabahi ewa na wala ka hindi ni juzi wanakema no tablo wala wangazi jasa la tuwe Komori kamili donc mimi wakaunisa msaidi ngebanu msaidi utso hatikaya wangazi jani ujwa huonana hata mwede mune president wa raru nzoni kono ujwa kanti hadithi to bo kutuzi nam si nam donc c'est une promotion hunu emano tablo hujere ngono kay dawla docteur ngono kay dawla hamadena fikra wastekeleza bana reconciliation wa jusubiti wankotina errori amdhani kaya ntu amini ka rais azadi ya uno ndikawa mzingiza wajota wa Komori samaha mana uzamba ndo msuona khalatu ikawdo idio harmai dawla ukaya wanondika wa Komori ngo wanika uaminifu nangu 2019 hata wasudibanu hai en fait monsieur le journaliste monsieur le maire bamugudunge sujet na mna poser emane buso ale poser yo sujet nyingo achi ninga mo sujet ya réconciliation donc ko shidari juo e problème de réconciliation ngebiri juo wandu wa gereze ndongo amshara juo problème na mna ibi ntinge ndawa uketwen yenti Komori ni Komori sami ukaula ya mimi mashauka tsana mimi nga Ufaransa mji enti yo hela soka ngendo nziro ngazendo nayo yenti na mawaziliwe maisha ngoma ziro ketila mami chida ziro namnaje foti ya ranya au foti ya daula au hindi sabu dazila ijo de réconciliation yabo mimi si membro wa réconciliation yo bilondo shawe mdu wa parti jua sabala mdu ke parti jua ikeja pa gerenzi banda mrumu 2006 hata 2011 keja pa gere
jua créé loi 2013 sambi hakauruma na partombo baobabu ko ikana kililu ikana abdulhabi ikaono ko rumano na ina kiki c'est parti jua inu créé loi après enzi sambi après enzi sambi créé loi le novembre 2013 ya créé loi izulu sambi katika rais sa harumwezi hajandu bahatu tena nge president wa parti president d'honneur c'est parti joke de porumaizi mbeseiru mwezi mba mfuradi la kanjane na zalibala wala zala voto 2016 wala no vamana zomba uzino kai parti jwa kwa porumaizi kwa porumaizi na wa hundu voti wa rumubanu mahamili sheswa shanzwani wa janisho ila ti parti jua ewa wala sambi havotewa naam hakawapiola tina FM jwa kataka votewa votewa hakreparte ya hayalo mbati MJZPC akana mhadisi ule wanu na wao atakre baobabu kwa baobabu yo ikililwa kayabu naam Mamadou gono une partie de créer loi après we kililu ya sawa sula harmaze enzi ya ruma ya toale jua ya toa wala wandu wakamshangiria donc mimi menando confonder jua na pouvoir ya sambi c'est que wandu waruma na samba wenji ngo harume parti jua naam samado wenji sa wenji amado amendelea do wenji ngo c'est parti jua créer loi novembre 2013 ndio créer watukufu afikira ma mpango watu godo wekaza kifu au doktori ngamushiao zema dabili razitekeleza abantu zinuma dako has develop ndo sikanza ni tiemna tinili yani mnando ngomtiti ribae ngenje nzise kanga wana ndongo kao diwaza uzijimlise uzambe mtukufu baadhi ya ndo serikali kwa bware parti anyuka hiti parti jua izimia kabati jua izo kweli au ndabwani brambie bantu kwezi anfikiri kaya baka parti ngiyo kaiti yehuja ha michezo ya voti kadunga nzia bukwe kubaliwa no wandu pia mchezo na zona amushio hama 2000 anjonisa 95 ilanga mi 5e sambi hari voti banu ay président takibule so voti banu taki handuze vote abasi ju son félicite abondo kwa kanga bo ubri ha voti za haki donc on doit je parti kangi yo kaiti bi voti za kwandu pia wakubali ile yashindwa maana tilo ndani sambi handu 2006 hata wakabo bremaliga kwa likashindwa donc hama 2016 azala kando ze vote ya piloni jua ndo waona piloni jua piloni kashirika azalo rejo pouvoir et parti jua imsaidia ay apporte parti serse yo de saidia vote bano hawo e peuple ya komodo ko wani zongo zilo clair mais même suzi jua apporte apia hao 2016 azali ndo ze vote zono keni mkumori ngujua ukara isisambi ndiye mheza au pouvoir apporte zo kasaidia d'accord mana banu kwenzi mnyezimbu sasa ambia saidia umjua rejea zalo pouvoir watukufu gariba yao mpango watu zidakarankiwa usazi hisa ikaudwa za makalima mtukufu kaudwa za ndongo watu ziwahi zirajise ngamundu ko dakandaru haroma ze madam bilira kanio reconciliation de tournante abo amfirka batsingo zadi wazilo asandu cho resume kaya harme tournante in hala makalima yambishani ya zalo katika referendum ya 2019 ngari aminu kazali ujestema kalima yahe ila mahakumi ya demanda injeziziwa johan des épouses amedul hanjeziziwa 2029 ujeshia un certificat aminu fuazali he discours yehe mwana nyasi si wasa mwana show wasa ya zuko wasa ya mwana ho wasa ya nous el fatih et je il confirme ça fait à peine Wotim Room secrétaire général du gouvernement. Ah oui, c'est le chef du gouvernement, premier ministre, un député wa région. Ya onisa juzi haka clair kayeye kana ujoka mara tujoka ye mgazi jabo kanza unchike mgazi tifatu humwili na jasi sawa naye
roa huwahe roa nashewahe kaheni mgazi jamu mwalika na kujua ukaye turu yinu na ina turu ya mzuani donc makalima fatu yao ni sabu yabo ya certifie zilazalia haba avant ngazini ka utwama ngazini ko twama même 2018 baruani hazamba mabunjula tujini ka uti amini ba bunjula ka publiki e promulio hate sharia jo ufana ye mwili azalika na ushiste saminja amini makalima baruani mpaka zenu ngozija ani amini kazali ngostehi wakati to jostehi ndio bala barunaka na haki sa pour le moment na bokangena ngujo stay zerongo ho amini fuahe ho amini fuahe ngujo stay zerongo ya shila sharia yafanya mwili ya tulonzo mvu puisque banaza nari hankwa hindi yene mburumo utona contre pouvoir za 10 ans ah oui katina gena tu jo opposé katapia na maguverneri ya bweni plan maendeleo ya fatahu ya mahakume ya kanza endese ibida endese mala katina mrumzia abadan manazali ndio kama député wakamzia hapo kama gouverneur sainu quand même nge autoroute ne bani jo bi dira pelemba bitena avant les conclusions et tournant en bas 10 ans c'est quand on calcule on engage dans dorma 13 ans je wala ruwa 3 ans mwando zaindi ah ila nzoni kwa na ukiri njamba mbabio docteur njamba banku hiyo ndio fasankule nam njamba tamba kabanu karalo tutalize de bonise mahamirarila e bonise mahamira ne design abo si wangazi de tournanti ili bénéficier 13 ans ewa telewa mahakume na miraru ya mfufulio ya nabo nzuani nge mahakume mwaliwa nge mahakume abo sisana nge 10 na miraru donc yuna kanza ni resume hapo shabai rais Azadi mtukufu aparozambe sikio kabanu ameshelewa na nyaswa sheshwa shamzwanu ka le président Madabdala Abdurrahman mgajo mremu harumu mahakume na milibanu ridaza sasa safana 13 abo ngujenda kado tinizi manata e kasu de vezo ngujwa sulie 20 ans c'est galero koro non c'est record les abili amo pane réconciliation kutiona na maana ukatumana na maana ashamba kabatumani watu wa uda wao no suluhu azalina sulina sambia sulina kilulu sulina Abdul Wahabi na Burhani Hamidu wakati wa hadisi welewane kawa unukagapo uko wabweza ile sisi tawari pareswa kumuri suluhu ngasi tayari sa suluhu na umaka uhanyisa zendo ukamtazama hadisi ngam suluhu je kwenye mjoze problem yozi dio donc et réconciliation no hadisi langu ni dala ule sambi wa hadisi ya la ule salami ya la ule president Burhani ya parwana nyapia ze Firibunu ze Jamfari ze opia wa hadisi wa watukufu rimoni sanyu kaya ngari ziao mpango wa hatu Dr. Mwanajansi kao mingoni mwa makadri wa huu wa hensi inu makadri wa hambu mingoni mwa figira haku harume siasa jimla ya parti jua hawoni sauka reconciliation kabati umani haruma enti kabati umani haruma enti shao umani ngu entre o wandu wa siasa roaruma roalio na mwene makebatima gemje mwambe msulu nyinyi mripare kamono kanga bombi zozahanyo kazo njema sha enti uyo aminu ukaya fakhama rais Colonel Azal Athman ngujestay izo ya hamba ho bajili ya sharia uka haini isiwa ngwarumao mahakume amini hamara abidi ka Nuru El Fatih mwana wa fakhama rais Colonel Azal Athman excellence ikaongena usukan wa hensinu haluga kimaga suamba premier ministre SG aminuka yeye ngujo stage izo kao ndizo hamba ka kati kandida kana uka kandida uka yezi ngejohenda haruma shesiwa shamzwan docteur hastekeleza banu zonsi pia ribiri haruma diver ikao hazi onesa ka gabo zakiri haruma daula shanchasi ngabo za tsukiri ikao zengo hizo hajuomba zibadilie arongoza wandikango karibu na Colonel Azal Athman ka kamjoro habo un jour haukaya mwamba dati ekalija kamjoro si habo nsi ha voti za amani na salam ajo utajia rongo zinji za husu za voti ziro haruma henti vake voti za transparence za amani ya mkomori ya jichague rinji haruma referendum uka enge vaja referendum hajoi amin hamba ikawa aneheli ensilio heza bira rangu 2019 hata 2024 uhusu referendum uhusu vote raguma député uhusu ma député ma gouverneur Dr. Hamsaka ekade namna inu katina uaminifu wa vote sha ekaba hantiwa mbadilio wa resa voti za kweli
za wanadamu ikao lore sao ze voti wa amini ukaya ndiande hii yenge tiarisha makatianu kana ujuambika ngabo voti zilio njema wakati wasaya garjo wonana eka docteur tijibiwa ukasko lewenu mingoni mwa wana wa hensi ambu wa jahar maze studio zinu nyori kawanga mhifadhiwi daula yinu ya Colonel Azal Athman wa ikomo na mjer maze plateau ama docteur na mjer maze plateau zinu mjemo nise zenjema ikao mrende wa alaikum salam wakati wasaya marhaba menji docteur asante.